bitanu. Ushaka ngahe? Aya nayo wama yo. Wasabye ngahe? Nima bitanu gusa. Nshaka bitanu gusa. Gasa nago yanyaka. Kangu w'icumi. Aya nje. Ndakora video na yanyaka ninyabo. Yo Bogare. Ni Bogare muri gahunda yacu yo gushimisha umujyi and kumenyekanisha intara. Sindi bumuvuge pe. Ntago muvuga. Yo, what's poppin' Kigali, Rwanda? Sumubizi, it's a bang after bang after banger. Yo, Bogare. Yo, Bogare. Ubundi reka nkudescribing ubundi. The first content creator. GOAT. Street interview. The real Gasana. What's up? What's up, brother? Gasana. Isn't it? Gasana, ikibazo cya mbere ni iki? Content wayitekereje ute? Content wayikojeje ute? Impamvu natekereje content no ubukene. Ubukene. Yego. Yarashize kurwanya ubukene. Ngabamo bitanu. Ushaka amafaranga? Ndashaka amafaranga. Ushaka ngahe? Bitanu. Ushaka ngahe? Aya nayo wama yo. Wasabye ngahe? Nima bitanu gusa. Nshaka bitanu gusa. Kangu w'icumi. Gasa nago yanyaka. Kangu w'icumi. Aya nje. Ndakora video na yanyaka ninyabo. Simuri hamwese. Oya. Ugutizeye ko ndi kwaka. Oya. Ndakwakira imbere y'abantu kuko n'ubundi ndayakwaka. Basi yanyake batareba. Sigasana. Ubukene bwarashize ikigaragara ko kurandemeye kandi ntago uri buyanyaka. Ubukene burashira. Yaho bwarashize nari kureka gukora content. Ariko ngira yandikiranye nyine ko byaje. Hisabiriza. Amafaranga nayanjye. Gasa. Dore. Amafaranga nagoye gift. Nayo ushaka? Okay, ngaya. Jansubize n'imbuto yawe. Urakoze. Okay. Gasana rero muri content ukora nkunditwa Royal Test. Gasa urambona? Ndakubona. Nitwa nde? Bogare bisobanuye iki? Bogare. Gasana wenda we nuko ufite cafe. Bavuga ngo izina ni ryo muntu ariko izina si ryo muntu. Oya kanze musaba. Gasana. Subona ko ufite femu. Kubona umukunzi byakorohera. Ndakubwiye ko byoroshye. Ariko nge ndebe. Tuvuge nitigitiye umwana. Gasana murahuye. Uzanye ziraro yo test zawe. Umwana numwe nari mfite wanyemeye kwishitingira mu mahoro. Aranyanze. Gasana urambona? Gasana urambona? Ndakubona. Urambona? Ndakubona cyane. Nitigitira umwana namukuye hehe nahe namushitinga. Ukaneranya nawe. Kubera iki so ujya mu bandi? Oya. Ni mu mahoro. Nimba ufite cyane kimwe wanakibonye binakugoye ndanakubona. Oya. Aya magara yawe wundi ubona wafata ibyana birenze kimwe. Ikibazo wowe. Aya magara yawe wundi wafata ibyana birenze ikibazo cyawe utumye nasoza. Naringiye kuko ngarangiza. Gasa. So ngizina si ryo muntu. Munsi wabikoze njya kakaboko kazaguterura. Iyo. Bakereka. Gasa, nzagutika iyo. Iyo ngiyo rwose nuneranye umwana. Ako nukwishitingira mu mahoro. Yep. Batini wenda gufana. Nkunda staff za ukora. Ninkura nzamira nkawe. Nose ari ngera inde mukuru. Urabona tunga. Nyine ari ngera inde mukuru. Asiko nkuziki. Imyaka 20. Urumva umukuru ari inde? Umukuru ni wowe. Yo kabisa ukora ibintu byiza njya mbibona ibyo ukora ntugacike intege ibyiza biri imbere. Abwira aba followers banjye ko nitwa reka mvugo ko abwira abanjye bagufollowing. Abantu mukurikira ibyo dukora mugende musange Bogare nayo n'umuntu wa danje akora ibintu bya danje nubwo afite udusoni. Ntabwo ndishaye man. Danje uzamugende mu murenga akora harya ngo ni ukugira gute. Nkora content ubundi usukura umujyi. Genda ushimisha bro. Bashimisha umujyi. Mugende musange kuri Instagram ni Bogare, TikTok ndetse na YouTube. Ikindi nkora icyitwa kumenyekanisha intara kandi injingo yitwa
bizagenda gute? bizaza Bizaza bro.